So, dulu saya ada scoliosis problem more than 30 years lah. Sangat sakit. Okay, dia macam kebas, macam sampai leher, sampai kepala. Okay. Saya dengar you ada skoliosis dulu yang you punya belakang sangat sakit. Boleh cakap tak macam mana Alora Pants bantu dengan you? Okay, saya Catherine. So pain saya bukan biasa punya pain bukan biasa punya sakit belakang belakang kan badan sangat sakit. Okay, dia macam kebas, macam sampai leher, sampai kepala. Okay, so kalau kami cakap lah, kalau kesakitan 1 to 10 point lah, every days. Okay, 24/7 saya selalu masalah kesakitan ialah 8-9. Okay. So saya cuba banyak bakar ke, Chinese sensei ke, saya buat banyak barang. Bukan 30 tahun. Sudah cuba banyak-banyak benda, banyak cara pergi fizio kan? So saya 1 minggu 3 kali. 3 kali physiotherapy. So cost dia sangat tinggi lah. 1 kali 150. This is more than 20 years lah. Okay, apa kira berapa saya sudah spend in physiotherapy. Okay, more than 5 figures. So then when kawan saya cakap dengan saya about cakap Auropan, then saya try. Okay, actually for beginning saya tak percaya apa teknologi Auropan far infrared. Okay, saya hanya percaya kawan saja. Dan saya pakai Auropan ini, wow, bagusnya. Within 2 months saja. So saya from everyday trade 8-9 pain kan, sekarang saya sudah pakai 6 tahun. Saya cakap dengan kamu, mesti mau pakai. Sekarang saya zero pain. Bersyukur. Yes. Sesiapa belum try lagi, mesti mau try. Okay. Nak tahu lebih lanjut boleh PM saya. Sila like, share and follow saya. Terima kasih.